ta prepare pa namar mensua pilong tu mentah pat pilong kumni emo ke ba pelong pi tu kan ni ke ba pelong nya kumni neduk bangai siam Yesus Kristus bat POE pengalung kumni kum bangalung mentah hasil tenat deh namar ba neduk bang i ba prepare bang kuat banti kai ke ba pelong pi hasil tenat ba pilong kumta nanti yang kejengan kapat di berpenangnya sekarang aku masuk dulu. Oi, ke desa ke babi orang kena. Urkemen ngamnya isu lu mentah. Ibu jak sei, kebahangi banyak lesan nak sinju, nek no piong. Biar sana. Ya, ini lain nam tahi. Ya. Kemen. Kemen. Oh, tuan kas ni. Jeff duduk sini mau. Duduk sini mau. Oh, ngaruh sini. Kata, kemen kuno bilang. Apa ya? Ibat kuno. Biru ya. Mentang Fitris materi belas ni pi pipat kuno miru kunjoi mentah la sengai phamo pi kunjoi keji skripat biang ya biang ni ngasngoba don perlu ke ba om ta ba pilaman kedesya ne kuno adi kinja kata tem lompi compare pi amar hieng sembro aklem pentut jadi skriro kabian wajing as kam blero kabian tim jong blero ngapuli oh kebede kata kemen paisne blame snowbai kini gijing lek jampi markas tiu obstal pol seginong galatia kolong kebasan kat nak ba arhoi adang pule yang tu ketin jong blai kala kren sai ba kibakum kita kim don bentah kimau blai dei syapio kala bakala sekan maunya haji dua haji ai blai pi baro ki perlu ki ba pe ini video bạn nangin skem belum jadi aku ini kini kam dei ka ba kini video ka ba ngile kam dei ka ba ngiplang dei ka ba jiasya ka ba ngalap ka jing baja ka ktin jong play ka ong larang ipule ka stew pol ka ban kong skinong korin ka nong walai ko ba kan rew ktin jong play ka ong ni pipim tip ba philong ka ying syong ublei bat ba umen sim ublei usyon sa hapo jong pi tilada unu nuru penjot ya kata ke ying syong ublei ya utaking ublei unsa penjot namar kata ke ying syong ublei kalong bakhuj kabalong mapiken ublei ko ublei sibon